अखोई वाकफगी मईलेना धर्म की लेनरीबा माई स्पेस सिदगी बियॉन्ड दैट स्पेस सिनरगा लाकपगी पोटनमा लाकपसिना मुस्लिम कम्युनिटी की मागी ngalingaiदगी लाकचबा धर्म की ट्रेडिशन मदि पुंकाई काइबगुंबगी मोंग लेबा अदे इसम समना साई कथोइबा अममतोबसिदा पैसा याम पाइरगा लाइक लाइक सोहितबसु यावइको अदगी डॉक्यूमेंट काइसि मेन मान ताजदबसु यावइबा अद लाइगी धर्म की ममिंग द पीबसिदा डॉक्यूमेंट कासि अमते यावदबिदको अखोगी सुम लेगिबा पोट म्यामसिंगदो सी डॉक्यूमेंट जी लोई पोथोरो नत्रगदी डॉक्यूमेंट यावदबनिना मसी कन्फिस्केटेड तौरगे इट्स बी द गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हाइजलदी फाने आम साथीना लौथोखिदों मालेब अदुना सिगी लोइनमक्सी येंगनरगर पेटिशन 100 मथक्ता लौबदुदा सुप्रीम कोर्ट ना यामरुइना अनि खग येंगैसी मसागी लमजी लौथो लौसिन तौबगी पोटसी कमाइना कदोबगी तौदोइनो हाइबगी एरिया सिम फजन येंगेको अदे अनि सुबदा मीगी धर्म की पोटसीदा नन मुस्लिम ना खुदिंजलगा तौगदोबगी मरमजिना करिगिनो हाइबम लेरे अदा वक्फगी पोटसी पिथुइबा कथुइबा म्यामजिंगजी फॉर द वेलफेयर ऑफ द मासेस को स्कूल गुम्बा मस्जिद गुम्बा हॉस्पिटल गुम्बा अदे कब्रस्तान हाइतारे को सिगुम्बा साब खोटपगी म्यामगी तौबा मतमजिदा अदुगुम्बा सिदा कथोंबा पोसिंगदुना सादना खोतना तौदोइने दे करिगुम्बा कांदा लेजदबा नंगबसिंगी मतेंग पांगबा खोटपा तौबसिदी माइनॉरिटी सिंगदुगी मनुंगदा विदिन द माइनॉरिटी मोगी इंट्रिंसिक वैल्यूज ओइना धर्म सिगी अपलिमेंट तौरपगी पोसु याम चावना यावदु खुद यामना चावना थिंजलपगी मोंग अमा मानबगी पोट लेबा अदुना मसी मयाम जिंगजी येंगजरगा हौजिकी पीबीबा स्टेटमेंट मिराज नेंगोंदा हंबिरिबा अनिदो अदुमक्तुनेबा होजि हाइसे अदुमक्तुगु मरी लेनरिबा सी मयाम जिंगसे सिनाजु अखोगी इंडिया की ओवरऑल मुस्लिम की चिनाव सिंदा याम नुंगाइतबा म पोहनबगी पोट अमा लेई अदुगा अमा आइना थमजनिंगबदा लाइबा इंडिया के अनोबा ट्रेंड सिदको constitutional philosophy जी याम मरुवेबने हाइबदी हेक constitution जी थोकलांग फाउतोकपदा we the people of India having solved to resolve India is constitute sovereign democratic republic 42nd amendment da secularism and socialism haine secularism haibasidi si leibam thuisna kariginoida India di magi akhoi nangaiti hainaba unity and diversity तोंगान तोंगान बा कांगलुप मयाम लेबनिना तोंगान तोंगान बा धर्म सु लेबनिना लेमिनरिबा मयाम जंगसी चानाचिना नुंगाइना लेमिनगी हारदी अमना अमगी धर्म व्यवहार तौनबा अमना अमगी धर्म द खुद थिंजनदबा अदुगा नुंसी नाना लेमिनबा दुनेबा खोइना सेंस ऑफ लिविंग टुगेदर सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस लाकदोइसे अदुगा सेंस ऑफ नेशनलिज्म लाइक इसे होजिकी पोसिंग दु लाकांदुदा नुंसीनर कांदुदा लेपाक्सी याम फजना पुगरकदबा पोतु अमगा सुम येंजनरगा सुम लेरगदी आई इंडियन नि हाइनिंग दबा पोहनबसे मसीगी थौसिलजे याम सेंटिमेंटल होबा धर्म की उम्बगी पोतदी मसी लोन धर्म कल्चर सुमददी यारिंगैदी तोम थोक्तबा पोत अमनेबा अदु लोइनमक्तु येंदना हाइबा तारे हंदकी 2025 की अमेंडमेंट जे वाकफा अमेंडमेंट जे 2025 से खितंग हेंजन मसीगी एक्सी पास तौबसी अइना खंजबदा याम हेना कॉन्स्टिट्यूशन की वांगमदा तौब थबक होय अदुना मसी मनी अखोई मालेम अखोई भारत की मियामना मसीदा याम मरुइना होजि हिंदू दगिसु प्रोटेस्ट तबो यावइको मैक्सिमम लॉयर्स होजि हिंदू वातने अफाव हिंदू वातने सुप्रीम कोर्ट की ममिंग लेबा वातनेबा why they are fighting against this for the favor of the Muslim that is because of sense of living together aduga to protect the minority to never sigumba akhoi miyamna loi khallaga diko why not India should be the golden peacock in the world Manipur magda su punna hingminaba haitabu de ina problem to imyam se aduna luchingba singna political party achoba national party singna magi electoral politics ki damakta singkup chana thugaira khoi myam khanan baje masi it should not be repeated in future again sibok thamjage mathang se ai sadana bi damuk lakchage sada lakchaning baje sir India ki chief justice of India ki
comment ani handaki hearing first day of hearing the mana pikiba justice khana gi magi comment ani khutang sada pusan jarake mazina ekogi yamna threatening oiraba yamna insecure oiraba with a lot of apprehension muslim india gi crore kaya gi population da asa ama kakpi magi wahang ani sina mahana maroina india gi government of india gi part to say mehta da hangba wahang se 15th century gi matam dagi later ava masjid mayam madrasa mayam ze gi document ama de sell it putho haibaze kadai de putho kadage haidana number one question and ani subada chief justice of india na high giver amana hindu endowment board mayam amada noi muslim hapangam gadra as a member amoina haiba wahang ani je hangpa matam da asagi muslim gi crore population sida asama relief ama phangbadong to sir kamai yingbi thank you miras sigi wahang jigi pokum ji khumringi de ko akhoi gi listener jing sida manipur gi maitai myam ju taram doini na wakfa ji kai noina haiphetang sum kitang ten na dum thamjaram ge tasing badi line lobiru no murshidabad mi hum si ni hojike yu ki nuding ni pungani english powder par is 275 exact number do ni koi haizari je sigi matang sida aina thamjaning buji wafam ji wakfa ji 1913 dagi british matam dagi ni leirei se ko aduga yam hena magi legitimize the reason that was from 1937 ko aduga india gi matam mathang lakpusida 1995 ta yam phajana leire adigi di amendment ji 2013 da museme ko nursing rao gi matam da sembadi akhoi muslim sin naw sing akhang ai sing tanaraga phaganna ba seme aduga hoji watho ori sida 2015 gi keno amendment sine sida aina khanjabada ngasai gi haina biriba mayam ji sida wakfa sida magi source amadi leidana ko aidi kamaina toropono kaidobuno masida pitoi ba magi akhoi gi kathok iba pot ade maruina akhoi dharma gi purpose da jam sang na sinar pot adagidi se kanagumba magi makhata ba mai succession leitabada piba pot adonga sai khoi gi jan takpi gi ba dumaina dharma gi oiba pot da kathokpagi pot sida pinar ai si yam chauna magi mai dharma ji thajabagi tobom thokpa kaini pap leitana bhai tare ne magi isor phangna ba tobom thokpa pot ma dharma gi pot jam oibani na handaki amendment sina khoi dagi sathina soliji article 13 14 15 ga du tokraga 25 sima sathi suye aidi maram di keno da khoi 25 article 25 da dharma gi leiriba secularism gi pot sima suye aduga ka hena soliji da article 26 ne ba management si aidi article 26 da yawr sidi dharma ayamba sing se magi own management tawjagada ba pot tu da sagi atopa khoi non muslim hapsa leise masina yam chawna singna ba leire aduga article 29 gi minority gi protection de yengurasu simaju sohale loina maksi kanda di handaki amendment je unconstitutional loibagi mongsi yam chawna leiba ko aduga wakfa gi leisi mayamna ju hena khangbire wakfa board si state kudingi leraga wakfa central council sina center da leraga hold this tribunal simana tawdoine ba any lamgi dispute kari lakanda hojiki lari post da dc da oina sinar toine ba that means court oina tawgidoine ba ada magi surface magi akoi wakfa gi mailena dharma gi lenari ba magi space sidagi beyond that space sinaraga lakpagi potama lakpasina muslim community gi magi ngalling edigi lakchaba dharma gi tradition amadi di pungkai kai ba gumbagi mong leiba ade isam samna sai kathoiba amama to bosida paisa yam pairaga lai so heita bujum yoy ko adagi document kai si men man taja da bujum yoy ba ada lai gi dharma gi maming da pi bujida document ka am te yaw da bi da ko akoi gi sum lei gi ba pon me am jing do si document ji loi pothoro natraga di document yaw da mina masi confiscated torge it should be the government property haijala di
ꯐꯅ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯊꯤꯅ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈꯤꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯁꯤ ꯌꯦꯡꯅꯔꯒ ꯄꯦꯇꯤꯁꯟ 100 ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯧꯕꯗꯨꯗ ꯁꯨꯄ꯭रीम कोर्टना याम मरुइना अनिखक येंगैसी ngसाइगी लमजी लौथोक लौसिन तौबगी पोटसी कमाइना कदोबगी तौदोइनो हाइबगी एरिया सिमा फजना येंगेको अदे अनिसुबदा मीगी धर्मगी पोटसीदा नन मुस्लिम न खुद थिंगजलगा तौगदोबगी मरमजिना करिगिनो हाइबम लेरे अदा वक्फगी पोटसी पिथुइबा कथुइबा म्यामजिंगजी फॉर द वेलफेयर ऑफ द मासेस को स्कूल गुम्बा मस्जिद गुम्बा हॉस्पिटल गुम्बा अदे कब्रस्तान हाइतारे को सिगुम्बा साब खोटपगी म्यामगी तौबा मतमसिदा अदुगुम्बा सिदा कथोंबा पोसिंगदुना सादना खोतना तौदोइने अदे करिगुम्बा कांदा लेजदबा नंगबसिंगी मतेंग पांगबा खोटपा तौबसिदी माइनॉरिटी सिंगदुगी मनुंगदा विदिन द माइनॉरिटी मोगी इंट्रिंसिक वैल्यूज ओइना धर्म सिगी अपलिमेंट तौरपगी पोसु याम चावना यावबदु खुयामना चावना थिंगजलपगी मोंग अमा मानबगी पोट लेबा अदुना मसी मयाम जिंगजी येंगजरगा हौजिकी पीबीबा स्टेटमेंट मिराज नेंगोंदा हंगबिरिबा अनिदो अदुमक्तुनेबा हौजि हाइसे अदुमक्तुगु मरी लेनरिबा सी मयाम जिंगसे सिनाजु अखोगी इंडिया गे ओबा ओवरऑल मुस्लिम की चिनाव सिंदा याम नुंगाइतबा म पोहनबगी पोट अमा लई अदुगा अमा आइना थमजनिंगबदा लाइबा इंडिया के अनोबा ट्रेंड सिदको constitutional philosophy si yam maru webne haibadi hek constitution ji thoplang phautok pada we the people of India having solution to resolve India is constitute sovereign democratic republic 42nd amendment da secularism and socialism hai ne secularism hai basi si leibam thui jina kari noida India di magi akoi nangai te haina ba unity and diversity तोंगान तोंगान बा कांगलुप मयाम लेबनिना तोंगान तोंगान बा धर्म सु लेबनिना लेमिनरिबा मयाम जंगसी चानाचिना नुंगाइना लेमिनगी हारदी अमना अमगी धर्म व्यवहार तौनबा अमना अमगी धर्म द खुद थिंजनदबा अदुगा नुंसी नना लेमिनबा दुनेबा खोइना सेंस ऑफ लिविंग टुगेदर सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस लाकदोइसे अदुगा सेंस ऑफ नेशनलिज्म लाइगेसे होजिकी पोसिंग दु लाकांदुदा नुंसीनर कांदुदा लेपाक्सी याम फजना पुखरकदबा पोतु अमगा अमगा सुम येंजनरगा सुम लेरगदी आई इंडियन नि हाइनिंग दबा पोहनबसे मसीगी थौसिलजे याम सेंटिमेंटल होबा धर्मगी उमगी पोतदी मसी लोन धर्म कल्चर सुमददी यारिंगैदी तोम थोक्तबा पोत अमनेबा अदु लोइनमक्तु येंग दना हाइबा तारे हंदकी 2025 की अमेंडमेंट जे वाकपा एमेंडमेंट जे 2025 से खितंग हेंजन मसीगी एक्सी पास तौबसी अइना खंजबदा याम हेना कॉन्स्टिट्यूशन की वांगमदा तौब थबक ओय अदुना मसी मसी मनी अखोई मालेम अखोई भारत की मियाम मसीदा याम मरुइना हुजी हिंदू दगी जो प्रोटेस्ट तबो यावइको मैक्सिमम लॉयर्स हुजी हिंदू वातने अफाव हिंदू वातने सुप्रीम कोर्ट की ममिंग ले बंगातने बा why they are fighting against this for the favor of the Muslim that is because of sense of living together aduga to protect the minority to never sigumbasi akhoi miyamna loi khalaga diko why not India should be the golden peacock in the world Manipur magda su punna hingminaba haitabu de in problem to imyam se aduna luching basingna political party achoba national party singna magi electoral politics ki damakta singkup chana thugaira khoi myam khanan baje masi it should not be repeated in future again sibok thamjage Takachari Dr. Tanabil Ashram miyamna marik chumba analytical point miyamama aduga academic perspective tegi masi unconstitutional oy haiwa wafum amazu yam phajana thambirami tasengnamak yamna ngakpa thodok amadi handakse India da haiba ek asigi mayokta lakiba Supreme Court fundamental rights kara violate to we have gidamak writ petition oina Supreme Court admission tawkiba PIL mayamama masida Senate Council oina saruk yariba India ke masak naiba advocate ayambadi Hindu ngaktani aduna Hindu mayamna Muslim ki rights ki damakta handak Muslim ki rights ki damakta defend tawna honaba lairiba legislation se fight tawna honaba yam phajaba masak mai khoi yam chawna ugi aduga Manipur da jo masi thokta banate hadak Manipur da hogi ba miyam ki iho mayam sida tongan ba
lamdamdugi leibiriba ima ibel mayamam thola kanda mayamda ising chana thaknaba mayamam piba then kana kana gumba mayamama masak naiba miyo mayamam thola kanda ihosingda participate tawwa mayamama ekoi thengnei aduga television da wangangiba panelists singna hariba ihosida unanimously amatoina support tawbiba entire pangal population ge horiba ihose mayam solidarity pibina chingba yam phajab masuk mayam oki okay makata rakpa ekoi panel discussion segi session sing dai makata na lakchage aduga ai lotion bagi oina closing statement amdang lojage ahan baje ai sadana bidage hojage mapung ne sadana bidal lakchaning baje leiriba public ki hojiki ihoma yamna unanimous and collective movement amakak leirakpa aduga even to the extent aikoi masida misi mina fawo yorokpagi mami mayam tarakpa mayam se masigi si sir kamaina assess tawi sir how do you observe the people's movement against the work for amendment act 2025 sigi maruina ngasai aina ju thamjage ko thamjage di bengal da nidro si series Murshidabad ta moi ohum siba do 200 ka 72 hoji hoji pai ga haise sida natana overall India ge in a large scale the my movement laise si karimbo ki nate aidi my magi communities in zigi secularism gi within the framework of the secularism dharma sing dugi beba tongnaba adagidi maruena moi gi welfare gi karigi leibanina sida so kan de ya matam de kano torkane ba aduga amana sigi indication jina atai minority miyam ju solakadra masida ju torkadra haibagi ki bedu leibaduna ju overall India gi wena ju si large scale desum hekal pune khaleba that means masida phajana maram chana phajana Supreme Court ki hearing sina order ji phajana thok tragadina sai tamon habi bedu maina issue ji national dagi international bo oirpe abagi possibility wangena mai thamjage thank you very much sir madang je ai on the